Mazubishije ngo ntawuzi umenye ibote yagize gute nigiye abantu bimukiye muri kiriya gihugu baciye kuyibote ko murumva nonoga kayiraga amari kubona ubwami nawe ubwami bugenda bwaguka yego arayizi ubwami bugenda bugira gute bwaguka cyo nashaka kubabwira ni kimwe rero kiriya gihugu bagitandura bacinjiramo cyambere bagisanzemo impyisi nivyo mu bagwanye intambara y'impyisi Panubishije cyane intambara y'impyisi nico gihibaye barabanza barwana n'intare barabanza bimura impyisi muri kiriya gihugu bakibamwe nabo bameze nk'impyisi Imana babarira bamwa gusaga amata no guhiga bakarya inyama Matubishije baryaga inyama no guhiga ntabahingaga abanyamurenge ntibageze bahinga baraboroze ikindi rero nashaka kubabwira basogokuru murambabarira kuba mvuza gutyo iyi generation ihari itandukanye na generation basogokuru ijambo rya mbere ndababwira ikintu basogokuru bagiraga bari bavukana bose bari barabyaranye bamwe baba amavuta n'amata umishije bama babyarana bose ku buryo umunyamurenge wese upimye umunyamurenge wese kwisi azagira ADN n'undi mwacubishije nta munyamurenge utagira ADN y'undi umunyamurenge yoheza undi wese amaraso umunyamurenge yoheza undi wese uko bishoboka byose umunyamurenge cyo tumuzobona abanyamurenge hariho akajambo ndababwira abantu bagaseka muzi gito babaza ngo turasa twebwe twagaza twonka umuntu umugore wese winjiye mu hantu mwagaza mwonka yinjiye muhana gusa abantu bari mu muhana bakama bamwinikira bose bakonka mama wawe nawe yaza abandi bose bakonka so iyo musangiye amashereka bien sûr mugomba gukishangira na physionomie mutegezwa kwisangira cyo tumuzora ngo abanyamurenge bose badaga ngo ntitubamenye watambutse nk'ababembi bo ntazamenya gutandukanya umuntu n'uwundi nzani buku umunsi umwe twajanye umushi gupiga mu mukango birirwa bamuraza kandi yaratubeshe ngo yageze afata muri Bukavu dawaye Bukavu nono gabona kabumbu gafasha umunyenkango ntamenye uwo bazanye bava mu kigazura n'umunyenkango bakamuraza aratubwira ati sasa mwebwe twebwe tumenye ukina hari Varese hari mayo mwebwe nta mayo mufite murasa unofata kabumbu gute simbamenye wacu n'umunyenkango nubwo abana bajya mu marundi bose banyina n'abakobwa basama honya byinshi kango n'abagore n'abasama bayituyemo n'abasegege nukuvuga ngo ntumenya gutandukanya basinzira n'abasamara basegege n'abanyabishira basita n'abagorora n'abakibose n'umuntu umwe basa ikintu cyambere bari baragize ikintu cyitwa tubashimira basaza biwacu ntiyo bari barasohotse hanze bari barabyaye bagira amaraso amwe Manubishije ntabwo bivanze cyo ni kimwe ko turumvikana namwe ikintu cya kabiri bari bagira ubwenge apana ubumenyi basokuru bagiraga ubwenge bw'Imana twebwe abantu b'iki gihe dufite ubumenyi ko nta bwenge dufite njo gito umuntu yageze no muri Amerika cyangwa muri Canada na azagira ngo none ararusha basigaye mu minembwe ubwenge iyo uvuye ko muri Amerika uri umugabo kaja mu minembwe uzwasanga abagabo baterura ijambo bakavuga ngo uyu n'umunyamashuri ariko nta bwenge afite ni umunyamashuri n'umunyamasomo yarize ariko nta bwenge ku buryo baguterurira ijambo uko uterura ijambo n'ukuryikije bakavuga ngo nta mugabo urimo kandi uri umudokiteri habe no guca imanza nuko ngo abagabo biwacu basaza biwacu bagiraga ubwenge tekereza guhadika inka igatora inyana itari yayo tekereza ubwo bwenge banubishije umugabo wiwacu azareba inka akamenya aho ivuka kandi utamubwiye akavuga ngo inyana irabyagwa n'imfizi n'izinka niyo kwa banyanaka nubwo wishoreye wayibza akavuga ngo inyana witwaye sha urumuki urumusinzira kwinyana ushoreye sari yabasita iri bara ko ari ry'abasita ni gute umusinzira ushoreye ibara ry'abasita banubishije agakurikirana akamenya ko mubasita muri ko gushaka umukobwa wabasinzira kugira ngo amenye aho muhuriye n'ijyanyana amenye kwitibwe cyangwa utayijanye amafuti habe niyo muhuye uzindi yakaza kubwira ngo uvuye kuraje kwande kugira gute ubwo bwari ubwenge bwabo bwa communication bari bariremeye ku buryo nta kosa ryo habaye ngo bayobwe ikosa riturutse ijambo rya kabiri barabacamba barabajiriste batarize bageze basora urubanza basinzire n'akanyabwana ukavuga hagutegera na ukavuga agakubita inkoni hasi akakubwira ngo ingingo ni iragutsinzira ijambo uvuze ni iragutsinze taha uryame mu rugo urassinzwe ugataha ukarya ukajya mu gatuza ukavuga ngo ndatsinzwe ntuje n'ahandi wanaharira bakabwira ati nimba uhariye kwa nyanaka yashika agakubita akanyabwanwa ku gakananwa akakubwira ngo iri ni kurya bakubwiye cyangwa akakubwira ngo nimba nyanaka yaraciye runo rubanza sindusubiramo taha ugashingura inkono ugataha imfura
Ubishije bagiraga ubwenge. Ikindi kintu barakundanaga. Hari umugabo umwe ninza kwibuka izina rye ndaza kubabwira yagiye gusaba yarakenye umunyamurenge aje gusaba undi nka. Ko murumva? Aje gusaba undi nka. Yo gusaka. Washikara mubwira ngo naje mfite inzara mu rugo abana baraburaye. Ariko nubwo naburaye hari mugenzi wanje nawe ameze nabi duturanye. Numbereza nawe ntumusige. Arisabira asabira nundi yasize. Urya nangwaje ko beza arabaheza bombi. Ngo atageze muri amagara bati nane gusaba kwa nyaraka nawe ndagusabira. Kandi ni wewe ufite n'abana benshi twara kino kimasa gikuru. Usake byinshi. Umbishije? Abo nabagabo biwacu. Kumuranumva? Bagiraga ubwenge, bagakundana, bagatabarana. Bagafashanya. Turuziki iwacu abahungu bagazava urebe mu Kagogo. Kundondo urugenzi rw'amasaha 9 n'amaguru bakaza gupiga iwacu mu Gatenga bashika bakubisa bucya batangiye akabumbu gatangiye iminota 15 bakavuga ngo hari nkigwe mu mwobo match gapfa bakaja gukura inka mu mwobo match gapfa bagasubira kubuka ko badakinye bakavuga ngo ntitwamaza akabumbu inka gwe mu mwobo twakwikuramwo nta bintu z'amahane ngo bagende batungana. Ubishije ingi gahagarika match bakaje kwikuramwo bwaca bakazingwe bagataha match tabaye andi masaha 9 kubera ingi ngo gusagiza gute yaguye mu gikono iwacu umugabo yagaza aca kunka nijyo jamugiye kurangiza kugira ngo babwire rukintu abaga iwacu basaza bacu bari baratumenyereje ntawagiraga umwana wiwe wageze kubita umwana wese ukoshe mu muhana wageze uhana umwana wese ukoshe mu muhana gusanga umwana yigize nabi inka zabuze gishora ukamukubita akaja gushora inka ikindi wasanga inka zakubanye kuzuba zabuze gishora uri mu nzira wawe uzinduka kuja mu mibundo uvuye ku ndondo ukazimana mu ruzi ukazishora ukazitunganyije ukabona gukomeza ukagenda ugenda utazi nyirazo umva ico kintu mwatumishije wacha kumuvuri wasanga ko zirarya kumunyu nta muntu uhari ko zirakinira mu munyu ukazikubita ukabanza ugasanzagiza umunyu ku muvuri ukasiguza utunganyije ukagenda utazi nyirazo wagera ku musozi urumwana w'umusore muri nka batatu nkuko kwacu nkuko tungana gutya tukaca kunka z'umusaza abahungu bagenga i Rwanda cyangwa ufite nk'abahungu bakeye tukareba mu inyana zifite amahembe mabi badahari tukazisinda tukazikura amahembe tukazigegenda tukazitegesha tukagenda yagera mu kagasanga inyana zose amahembe ururasa ruri gutya bazikuye kumurumva abasaza bari baratwigisha gukundana batwigisha gutabarana batwigisha gukorera hamwe nico gituma umunyamurenge ageza ko rikosa kwisi icyose bakabimenya baje no gusoma ugasanga waramenyekanye hose umuntu yapfa mu rurambo ico hagati cyose na rurambo na mibunda n'indondo na mirengwe ntibahinge ngo hari umuntu wapfuye batamuzi wari we kubera gukundana hari umugorora wapfuye mu igashamba mu mibunda bakirwa badahinze amasomo abana bagataha naho ubu nyine bari mu kuvuga ngo arapfuye hanga muri Prince Serge mukama mujara kwa Sioni mwese mukama mukibaza uko ahishange gese abandi bakamugenda muri activité zabo muri Kenya bakamusanga uzonarebe par exemple mureke babwire kino kintu uzubona bazandika ngo hari umuntu upfuye mu Minembwe ngo ripu ngo wari intwari hepfo akamukubitaho komedia ya Kanyombya iruhande akamakubitaho ibyo kurya hajya kuri hotel hepfo akamakubitaho ifoto aho yiriwe munani mbese ifoto y'umubabaro hepfo akamakubitaho ibyishimo za bride shower na za baby shower na za save the date n'ibindi nukuvuga ngo twebwe iwacu umubabaro wageze ukwira abanyamurenge bose ibyishimo bigakwira abanyamurenge bose twageze dusangira umubabaro twese tugasangira umukamo umuhimbo w'ibyo kurya tukawusangira umugore yaza mu muhana yabunza adafite ibigori bakamashoroza ibigori akama aherekeza abandi gushoshora agakingana bakaruri kumwe n'abandi ibaze cyo kintu nuko mwana ubishije cyane yaba ari umubunga bakamamutwara mu mirima akamashoshora n'abandi atanye udushambagara tubiri kamwe tubiri akakinga karuri akabana kimwe abandi mu muhana agatara guhinga ibyiwe kuzogeza bimugejeje kuziwe yejeje yego aho umuntu yaje guhinga umugore yaje guhinga agasiga king hariho agatabo kamwe nasonye bakavuga ko mu ijuru ngo mu ijuru ngo hari umugabo wagiye mu ijuru arapfa yarapfuye aje mu ijuru ngo ashike mu ijuru ngo asanga mu ijuru ibintu bitatu ngo ibintu bibiri atabonye mu ijuru ngo ntabwo yigeze abona imva mu ijuru ngo ntiyanabona n'inzu zifite amagufuri nta makare kuko mu ijuru kandi bo kwibana Yakobo ntiyo kwiba matayo barizeranye iwacu ntibagaza bakinga amazu wageze uteka inkone y'ibishimbo ugasiga ukinguye ugahinga haza umushitse mu muhanda bakagenda kureba imboga mu wawe bakamwarurira nta kibazo ngo wenda ngo ari sumu hari ibindi ukamusanga inkono wasize yose bayaruye yashize
amata batwaye mu ijoro gasaba batetse ibishimbo tuva ko ari mu ijoro icya kabiri iwacu twageze upfa kubona imva gusa ngo mwimva ngo harabahanze umuntu abantu bageze bapfa ngo harabahanze umuntu n'inka yagaruka atinya kuhakandagira kubera ubuzima bwiza bwabaga iwacu ariko icyo nishatse kubabwira cyane ni urukundo rwahabaga no kwizerana ntawogiye ngo asiga kinzu ngo nihaze umushitsi buri cyo bamufungurira muhana yaba ari mu kiraro ugafata amata ukasiga mu kiraro kwicukira ukashinga agati umuntu akaza akagashingura agakuramo agakurutu inkongoro y'amata akanywa yarangiza agafata ikara akandika ku nkongoro je wenda icuzuzo wabasinzira nyuzanga nijoro bamwe amata ntimugire ikibazo bakoza inkongoro bazwa bamwe amata yandikishije ikara ku nkongoro timumva ko ari mu ijuru uwo muco wose rero nuwo abasaza biwacu ubwo bumwe rero nubwo abasaza biwacu nimba tubuze ubumwe bunyine nuko tudafite bwa bwenge bw'aba basaza nimba tubuze urukundo nta bwa bwenge bw'abasaza twazingatiye nimba tubuze gushigikirana nta bwa bwenge bw'abapfa umugabo yagashingira abaho ufite ukamushingira abaho umugabo w'umusinzira akamatanga inkwano ku mugabo w'umunyabyinshi agashingira umuhungu w'umunyabyinshi mwazumvishije cyane no yego abasaza bacu rero sinzi kindi barakundanaga bitanagaho bagaza basangira intambara bagasangira amahoro bagaza basangira intambara bagasangira amahoro bagasangira ubutunzi bagasangira ubukene yego icya nyuma navuze nabajije ni imihana yose nako imirara yose y'abanyamurenge imirara yose naherutse ari 27 naherutse ari 27 kubera ko hari indi mirara ibiri yiyongeremo nubwo ntoyivuga yose hari imirara ibiri yiyongeremo umurara w'abashonga n'umurara w'ababano bien sûr ni imirara iri exact yujuje ubuziranenge bwo kwitwa imirara ariko imirara ni myinshi cyane sinzi ko nababwira iyo nzi kugura wenda murebe ko mwokwira mwokwisangamo ariko tutagiye nkuko twovuga tuvuze abasegege n'abatwari n'abahayashunga ariko kandi urebye gitabo mutambo yanditse abasegege bari ukwabo abatwari bari ukwabo so urumva ni imihana myinshi hari abasama hari abadinzi hari abanyakarama hari abadahugwa hari abasita hari abasinzira hari abagorora hari abahiga hari abahinda hari abega hari abazigaba hari abahima hari abanyakarama hari abatura hari abasinga hari abega hari abanyabyinshi abadinzi n'abavuza bariho n'abagunga hariho hari abahondogo no abahondogo ntabwo abahondogo ni abahiga n'abarundi abahondogo n'abongera hari ni benshi ni imirara myinshi ni 27 yes gusa no kubwira wenda nk'umurara mwinshi n'abakurikira ngo kuri karindwi abambere ku bwinshi n'abasinzira mwumvishije abakabiri n'abanyabyinshi abagatatu n'abasita abakane n'abagorora hakabona kuja abandi twebwe basama turabakarindwi kandi buri murara wose ugenda ugira karaktere zawo ngo abasama barangwa ni twebwe turindwari cyane abasama turindwari okay buri nana ariko kandi iyo ni nkuko ukagenda ukomeza ariko niko bimeze rero abasaza bacu ikindi kintu nibaye kubabwira bagiraga bari bazi bagiraga ubwenge bwabo bwihariye bagiraga ubwenge bwabo bwihariye gucana ishatse kuba bwabo bwihariye n'abantu batageza bapfa guhubuka gukora ikintu bageza bagendeshanya inama bakabanza gushishoza nico ngico ikindi bari bagira reka arico ndangiriza wenda nimba mubaza ikindi ariko nibirahagije birahagije bari bararinze izina ry'umunyamurenge kugeza bari dusingirije batararyanduza mwanubishije cyane bari bararirinze ibintu bitatu bari bararirinze gutukwa ngo baritukishe bonyine bari bararirinze gusuzugurwa bararigwanirira tumuruzi reka mbasobanure kino kintu murabona tuzi no jambo kwirwanaho mu banyamurenge kwirwanaho ntabwo ari igihe kitugeze ngo twigwaneho n'ubuzima bwacu burya Imana izirema abantu kagende baremera n'ubuzima bwabo twebwe ubuzima bwacu n'urwigwanaho kuva kera kwigwanaho n'ubuzima
ni ubuzima bwacu kuva kuri basogokuruza turi batwigwane mwanubishije tuzorinda tuja mu ijuru tuzatwirwanaho mwanubishije tufatikanyije n'Imana yacu so abasaza bacu bari bararinze izina ryacu gusuzugurwa baririnda gasuzuguro bararirinda kuritukisha baririnda no kuricisha mu ijisho umuntu wese azaricisha mu ijisho reka mbabwire ka kino kintu nimukubona abantu baje ku ma YouTube akamuvuga ngo ndi umunyamurenge yarangiza defendance y'iryo zina ry'ikinyamurenge yakoresheje ugasanga itandukanye n'ico yagize gute reka mbabwire muza mukina filime mwebwe I'm sorry for that muri bari umuntu abandi simbabwiye nabi cyakagire rero uzokina wewe ngo ukinura umusaza wambaye iyo shenete yawe wiyogoshesheje gutyo cyane cyakagire rero uzokinura umugore w'umunyamurenge ufite izo dread zawe wambaye niyo pataro uzozambara okay it's okay ariko nugera kuri rore umugore w'umunyamurenge ugomba kumenya body language na body signs z'umugore w'umunyamurenge ko yarameze akaba ari dukinira umeze ko mwanubishije muzamukina filime mwamumenye ko mwamure represent umunyamurenge wo kwisoko ntukaza kudukinira filime n'amaguru mede hano nguri se bitugutira nguri muhebera nguri matakayuru wambaye nguri Mariamu wenda wikabera wambaye amahereni hano ku matwi no muzamumenya ngo signs iyo ni impanuro bahaye nkaba petit frère habe ni birato nta bintu birato binze mwambara mu mafilime ntibiza bijanira n'abasaza biwacu muzamushaka ibirato bijanyiranye n'ama body signs z'abasaza biwacu cyovuga muri filime ngo nguri se mutobo ngo numara bamuvuga ngo mani se mutobo yavuga ngo mani oya menya ngo se mutobo ageza avuga yifashe gute banubije nukina roro ukine siribaze yizina wiyitiriye nukosa materiel ikwiriye na signs ziri myifato yayirifasha cyo kintu mwacubishije cyane uri umukobwa kuri represent abanyamurenge ufite inzira mu mutwe ngibarabara atangiye guca ngurunguru umunyamurenge apana ambara igitambara ukenyere wambara ijipo ukenyere rupande hejuru wambara n'ikoti rerere ribaye nkari nini ikoti y'amako maremare na saka yosa utabira inzara uzuvuga basi wa ureba mungu kabiri nyuma y'isaha no kuramuvugisha umunguru umukobwa ngo umunyamurenge iyi minota 10 wamuri amujisho nta mukobwa wagezurana n'umungu mu maso minota 10 atarareba hasi ngo yandikisha ino hasi bageze bandikisha amano hasi abakobwa biri isoni kwikora mu maso umugore w'umunyamurenge ntaza nabonye mu mafilime yanyu umugore w'umunyamurenge azakina hakora ibintu bingahe bitatu umugore w'umunyamurenge iyo yicaye mu nzu haganira n'umugabo hari cyo bita umuzi w'iziko nta mugore w'umunyamurenge uzuza yicaye ku muzi w'iziko ngo namara yicare gutya ku muzi w'iziko ko muranyumva suku muzi w'iziko hagazumera ngo naje guhaguruka ngo yamagira gutya ngo yamagenda ni karate kase ntabwo umugore w'umunyamurenge iyo bagayicaye ku muzi w'iziko suku nguko urupande rufite abazarukanyera hano yageza atsinda itako rimwe yamara kuritsinda agahagurukira kukubaho ko muranyumva agahagurukira kukuboko kwa rupande rugadinza security hano akabona kugenda ubonye umugore agahagurukira ku kibuno abari kirara ko muranyumva abari kirara turabasuje abantu turi kumwe umugore w'umunyamurenge ikindi kandi umugore w'umunyamurenge yagaza agenda mu nzira afite urupande rufite umuraba hawe yafatiye urupande rukenyereye nani yarangiza yaje kugarantora abagabo akareba direction y'umuyaga yaje kuvugisha abagabo akazagenda agira atungana y'umuyaga ngo umuyaga udakubita urupande ukajana urupande rwiwe iwe akazagenda akajana n'umuyaga kandi ahagenda ngo murakomeye agiye rufashe gutya uwo umugore w'umunyamurenge naho ubunyira muko amagenda akenyera barabara ryose agenda akenyera bose warangiza ngo umugore w'umunyamurenge nukubesha uvuye ibarabara ryose agenda ukenyera umugore w'umunyamurenge agenda akenyera akagira igikondorero security umweko yinjiranta akaba afite security dede abagabo biwacu yageze aje kwinjira mu nzu bagiraga sinye gukorora agakorora akikorozora ngo amenye ko indani mu nzu umugore wicaye nabi yicare neza mwazumvishije ariko ubu nyine muko amayidumeka mu nzu y'imwe abandi ntabajije areba agasanga uwo mugore rimwo yiyambariye agahuzu ko avuye muri douche umuco wacu abasaza bageze bakororwa ngo atunganye bari mu nzu umugore yaba havugana n'umugabo yageza ko yasinye 3 kumanura igitambara ku gutwi no kukimanura hano mu gahanga no kuma kwikora mu maso hayingura arebe ko nta kantu yo bafite ku maso cyane yanaherekeza umushitsi nta mugore agazoherekeza umushitsi ngo ashorera n'abagabo yageza agendera inyuma y'abagabo agenda yikiriza inyuma y'abagabo yaje gusezera ngaho gatuturagiye akamasezera yunamye asubirayo umugabo agakomeza nyina abashitsi akagenda
nawe ubu nyine muri mugwerekeza umushitsi umugore akaba rugenda rigara ndetse umugabo ndetse umugabo akarasubira umugore akamuherekeza koroma akagenda hafi kugenda kubita ngo ni keya ngo ni keya mwanumvishije hafi kugenda kubita ku rutugu ikindi kandi nashatse kubabwira akubita ku rutugu mwumvishije umugabo iyo waramutsaga umwana muto w'umukobwa cyangwa umugore mutoya wese kubera mukazana mwanyibishije wageze umuramutsa gutya mwumvishije ntabyo kuramutsa umwana w'umukobwa kurahobera ngo uruhande ma ngo esike kumubaza ni uwande bitindana nayo maboko yawe ko byatindana bishaka iki ramutsa umukobwa umukure mu kuboko mu ntoki umubaza uwo ari we sibyo mwanyibishije ikindi kintu reka kugenda mbabwiye kijanye n'umugore w'umunyamurenge abagore biwacu bo mu Minembwe muzi ico bita ngo na muzi ico bita mugakinga mugakinga naka bagaza muziko barangiza bakagira agakinga irindi ziko rikabinyuma batekeramo agakinga habaga agakinga akaba n'imbere iriya y'inyuma hariho ikindi gikoni hariho igitekero ntabwo ikidekero ni igifurenge ariko ikinyamurenge ni igitekero aho batekera nico gikoni cyane muza muvuga ubunyine mu gitekero c'abagore habaga imbere igabanya habaga ubicaye naho babatekera kugira ngo iriya hatekegwa ibikorerwa iriya hatekegwa umugabo ntabibone hari igihe umutsima ukubita ukagira bagasubira akawusubizamo hari igihe yogira gutya agakora ku mwoko ibyo ni ibanga ry'iriya mu gitekero rikinzwe n'imbere none bishije hakaba hagakinga kaba ku muryango ko gukingiriza umugabo atagira umuntu umubona hakanja aha yarya mwazubishije cyane kirazira ko umugabo w'umunyamurenge usanze hakanje byo kujya byuzuye bagaza mushira agakinga yaje kurya agakubita umugongo kandi atari ubuntu bukeye wanyibishije akarya ntawe umubona mu kanwa nawe ubu nyine muri reception uko amuhekenye ukazakurangiza n'imyankanka guteye siko byari bimeze basogokuru wanubishije bagiraga ubufura no mu mifungurire bagiraga ubufura no mu mijyamire wanyibishije habe no kunywa amata bageze babanza agacuguta amata agafundikira rero ndarangije tukavuga byinshi tukagira inama turarangije sinzi icyo yoshikiriza abadukurikira cyane abajene cyane agira icyo dushikiriza two kwibandaho cyane kugira ngo yegereze microphone duhite turangiza murabona ibiganiro byari biryoshye cyane murakoze cyane ndabashimiye kuko mwadutumiye nukuri ndashimira abantu bose badukurikirana kuri channel ya Empower TV cyane kandi ndakuraje abantu bose bakina filime za kinyamurenge baragerageza ibishoboka byose ntabashobora kunenga gusa nyine haba hariho tumwe dukene two gukosorwa cyane dukeneye ngo mugende muhindura sibyo yego urabona umuntu uri hasi ya kino giti wagiseze akakirenga gusega murabizi cyane n'uwagiseze akakirenga ariko n'uyu wo hasi nafite umutima wo gusega mu kandi kanya ntacura aramusumbya bombi bafite gura gute nawe azogera kabeshwe gusa kuba bafite gusa umutima wo gusega nawe nukuvuga ngo nta filime ndabara abantu ngo batanzania n'abandi aho bageze aho bagomba kugera mu byi wabo namwe mugomba kuzogeraho mugomba kugera mu byi wanyu cyane ikindi kandi nababwira muza mwemera correction muza mwemera gukosorwa siko muhugurwe mwemera amahugurwa mubaze mwegera basaza mubaze ico mutaze mukimenye kugira mumenye kandi mwumve kuko ibyo mwakoze bitari byiza byose ngo birangira ari byiza mugomba kumva kuko ari byo mwakoze bitari byiza mugomba kwemera gukosorwa so icyo nshaka kuvuga kandi ndashimira abantu bose batureba hari ibyo byinshi tutazi ariko kandi tugerageza kwicarana n'abasaza tugenda tubaza byinshi kabasaba ababyeyi bacu b'abanyamurenge kuza bicarana n'abana bakababwira amateka y'iwacu iki ni igihe cyo kumenya amateka y'iwacu ni igihe cyo kumenya abo twari turi ni igihe cyo kumenya n'abo turi no kumenya iwacu cyane ndabashimiye Empower TV muragaragaza mu mafilime yanyu ndashimira amafilime yo muri Kenya nzambona y'amacano menshi ntavuze baza bakina neza vraiment ndashimira n'abanyamakuru bacu bamaze kugira ubuhuguke mu bintu za social media ariko kandi ntanga recommandation yuko muzoza muvuga ariko muzoza mwirinda uza wirinda kuvuga izina umunyamurenge nta mpamvu kuri social media
mwanubishije cyane umunyamakuru uri umukinnyi wa filime niba mara bakubaza ibya politiki mwanubishije urumva utataye umurongo ubutaye cyane mukine filime niyo kariyere yanyu niba kubaza ibindi biri hanze na filime babwiye ngo ntabzuze siko ikindi nongera filime zanyu mukora zose mukundisha abantu Murenge no gukundisha abantu abanyamurenge siko dukundi wacu dukunde n'ubwoko bwacu siko cyakabiri shishikariza abantu bose gutekereza hejuru iwacu abanyabibogobogo kubwegera Minembwe tubatekerezaho kandi tubiteho tunabasengera murakoze cyane sankaho turangije bibyoshe ntibihora mwitama kabisa vraiment dushimiye abantu bose baba dukurikirana kandi dukurikira dutahura tunamenya izo dukosora gusa kimwe tugende dukunde bino bintu dushimiye buri wese abakinyi ba Empower ndabashimiye cyane ba data aba mama kaba nshimiye n'umushitsi wacu asante cyane wakoze cyane gutumira ni kimwe no kutwitaba ni ikindi kandi tukaba tuganira ibintu byiza zo kumva ko ubwira umuntu kuri bibari byiza cyane tunabibutsa ko kandi gukora subscribe birakenewe kudukurikirana murabizi ko ebane imbaraga zanyu nizo mbaraga zacu komeze mudukurikirana nta bisasu bibi tuzobaha ni ibintu byiza gusa kandi bifite isomo turabakunda cyane kandi mugire ibihe byiza